Pozdravljeni, otroci! Danes bomo utrjevali števila do 5. Najprej bomo skupaj prešteli, koliko avtomobilov vidimo na sliki. 1, 2, 3, 4, 5. Tako je, super! Zdaj pa vam bom pokazala sličice, vi pa boste povedali, koliko je prikazanih predmetov. Če boste potrebovali več časa, si posnetek ustavite. Koliko daril je na sliki? Bravo! Na sliki so 4 darila. Koliko vil je na sliki? Super! Na sliki so 3 vile. Koliko krtov je na sliki? Bravo, otroci! Na sliki je 1 krt. Koliko žab je na sliki? Tako je! Na sliki je 5 žab. Koliko sov je na sliki? Odlično! Na sliki sta 2 sovi. Koliko češarkov je na sliki? Bravo! Na sliki so 3 češarki. Koliko veveric je na sliki? Tako je! Na sliki je 5 veveric. Koliko piškotov je na sliki? Tako je! Na sliki so 3 piškoti. Koliko račk je na sliki? Bravo! Na sliki je 1 račka. Koliko kap je na sliki? Super! Na sliki so 3 kape. Koliko krofov je na sliki? Odlično! Na sliki sta 2 krofa. Koliko kepic sladoleda je na sliki? Odlično! Na sliki je 1 kepica sladoleda. Koliko šilčkov je na sliki? Tako je! Na sliki so 4 šilčki. Koliko škarij je na sliki? Bravo! Na sliki so 2 škarje. Koliko flomastrov je na sliki? Super! Na sliki so 4 flomastri. Koliko banan je na sliki? Odlično! Na sliki so 3 banane. Koliko čarovnic je na sliki? Bravo, otroci! Na sliki je 1 čarovnica.
Koliko gob je na sliki? Odlično! Na sliki sta 2 gobi. Koliko otrok je na sliki? Bravo! Na sliki sta 2 otroka. Koliko prstov je na sliki? Bravo! Na sliki je 5 prstov. Koliko zvezd je na sliki? Super! Na sliki je 5 zvezd. In še koliko hišic je na sliki? Bravo, otroci! Na sliki je 1 hišica. Pa smo končali za danes. Super ste to opravili. Nasvidenje, otroci!